Namaskar Polok ngade Bittu. Welcome back to World Affair in Khasi. Polok hagani video ngan persnyo thoi bich phang new Brahmos missile. Hoi polok Brahmos missile menta la alej global tang ba belai uni Brahmos missile ulej global phang tangan persnyo thoi bi hagani video. Hoi polok uni Brahmos missile polok udai long range supersonic missile. Hoi polok udai long range supersonic missile mut ula aban fire hours per kilometer, suns per kilometer, hado plus per kilometer ula aban attack tangba ujong ni plus per kilometer plok menta nang kinang chnai kada kinang update uni Brahmos missile tangba at present plok suns per kilometer uni Brahmos missile ula aban attack dari India cewek-cewek riru ladadon ini iri bo attack yang dari India. Te uni Brahmos missile pelok ngalap pesno thoi pi ula aban attack the land kumni ula aban attack the air ula aban attack ha air pelok kin bo hani ha fighter jet tekin attack yang ada target plus pelok the durio mod ocean the ocean do ngila aban use new Brahmos missile ban attack igi ni enemy jong India. Pelok pitip recently ani ri India kal ai gani operation sindur kai kata operation sindur pelok ban attack yagani Pakistan ndere ge Pakistan tang bah Pakistan don ini ying jong terrorist don i camp jong terrorist baki ai training igi terrorism te bhaita ani operation sindur ban attack ita terrorist ban attack igi ying jong terrorist defense jong terrorist training camp jong terrorist but u boss jong ni terrorist bo ki pedam ki produce hani ha Pakistan the baling ni launch jagani operation sindur pai blog pitip r3 April don ania Pahalgam attack ngasno thu phiro lati beach phangni Pahalgam attack hata Pahalgam attack blog don lain mut i terrorist bawan da Pakistan hari India ta kilit ha Pahalgam ta ki attack gini civilian ki de i tourist boleh kai sa Jammu and Kashmir data por hi blog ini i terrorist ki attack i tai pajba boleh kai chani cha Pahalgam ide i civilian ide i tourist boleh kai the chuapan attack ro blog kim attack ra direct igi bro first ki kili kerteng jongki kili niam jongki hoi plot ki kili kerteng jong itai bro ki kili niam jong itai bro the hadden ki attack the kumno ki attack first lada ki you don't away bro kin le huta bro to kin kili kerteng jong the next kin kili niam jong kin ong pi de muslim na lada ong am ngam de muslim to kin shoot yo kin attack yo da pistol directly the so I viro done news lada ki ong ade muslim itai terrorist blokin ong ta bru khre egania karma te itai bru kim dere muslim de kim la araban khre karma ita poro kinsus karma ngamti bra ki ong ayu karma khaya prayer jong ki ne ngamti bra ada karma amba hawai gade prayer jong muslim ni mun itai terrorist ngam ong re ngam blame de muslim itai terrorist nga ong namar ki ong namar ki ong ban khre eta ta kide muslim ya ba eta ki tha khre eta itai bro kimla ara ban khre bhaita ki shoot ita bro halas blog phila i ar phone ne option ngud ibro bola ayab hani ha Pahalgam attack te lada ki la ayab blog te ki wan ra agni operation sindur kachim kharsan sngi blog ban escalate yagania operation sindur baita blog ki launch yagania operation sindur chang operation sindur lada pi ko video separately phila apan comment hagani video te ita por ki launch gani operation sindur blog chi nyotrik morning do 1:05 am ho do 1:30 am blog ari India ka attack igitui terrorist camp hapo Pakistan don khandai lagi terrorist camp ani ari India ka attack kam attack lagi civilian kam attack lagi ni air force ka attack tang itui place jong terrorist baki chna ying ban training igi terrorist ying jong terrorist ka attack igitu telada ki la adap attack itu ita por block ki use uni Brahmos missile ban attack igata terrorist place hapo Pakistan telada ani Brahmos missile ka attack ngalong pi Brahmos ngila ban launch the land the air the ocean do ngila ban launch uni
Brahmos missile. The Ari India ka launch kala confirm ro baka launch yung Brahmos missile. Dapat pelok Brahmos don arjet. Dapat pelok ha Brahmos don arli we day bra we day mos. Brahmut pelok Brahmaputra river. Da Brahmaputra river ki chimbra most pelok kachim dagania Muska river hani Russia. Russia don ani Muska river dekat chim MUS most tu baita kalong Brahmos ne. Dengan ong pi uniu Brahmos uday long range supersonic missile ula aban attack dari India arspa kilometer sewi rir kala aban attack. Mar last time for ania India ka attack yagania terror kam hapo Pakistan ka kapsia cispa kilometer taga attack. Dah Pakistan no pulau doni defense system jong ni Pakistan dang ba kamlare ban neutralize yagani missile jong India de kumtahi ani ri Pakistan no ka mud kala attack yagani ri India si neutrik imet ka attack hari India pulau don ani defense system jong ni kan neutralize gitu missile hajrong bening doni drone doni super sonic missile jong ani ri Pakistan ka attack yagani ri India so spa lagi drone missile ka attack ri India tangba hari India best ania defense system jongi don kerteng jong S40 pilasnya bhayam atu S40 ka neutralize gitu drone hajrong bani ka attack ka neutralize mud ani S400 pelok kam aire ya tua drone bawan da Pakistan ne missile bawan da Pakistan ban attack hari India ani defense system jongi kadi S400 ka attack yaitu drone hajong parthe ka neutralize gata baita ngimdon bhare gata jing effect hagani attack tamba bon bha jing attack hani ha Pakistan pelok ladapi ko separate video pang operation jintur la aban comment ngan snipe tamba ni video tang pang ni Brahmos tengah laong pieta dengan ta ngan kre pipa ini. Ini day way article. Indian Brahmos missile is superior to China air defense. Defense expert Sanjeev Srivastava Wang. Uni Sanjeev Srivastava Wang. Ani Brahmos missile jong India ka best ban. Nomor ani defense system bodon ha Pakistan kadai jong China kamla are ban neutralize jagania Brahmos missile jong ani ri India. Tamba itu missile kumfate one but I drone ba don Pakistan baka attack yagari India kan neutralize yagata. Namun ani Brahmos missile ka attack 6% successful mud ladangi bo target hang hingi target temut 100% accuracy ngayo ngiyo tangba itu drone bawan da Pakistan itu opo perthei gija ma ata dewe the Soviet don article jongani Hindustan Times Amit Shah confirmed India used Brahmos missile to destroy Pakistan base in Operation Sindoor ado uniu home minister jong government of India la ulaong ngi use gani Brahmos missile ban destroy gani Pakistan base tepai han next ngaupi neutrik morning ani ri India ka attack ya terrorist ka attack yingjong terrorist tamba neutrik imet ania Pakistan ka attack hapo India ka attack ya Jammu Kashmir Punjab Gujarat Rajasthan ka attack tamba kamlar tabaita ani ri India ka escalate bang balik ka escalate namar ani ri Pakistan ka escalate kam de-escalate mut kim fire cho hoy ri India ka attack hi terrorist baita ki undon kam cho ban escalate tangba ki escalate ita baita plok neutrik imet he ani ri India ka escalate biang ini Indian Army Force ki escalate biang ki attack gini air base air defense jongania dan ni dei ado Amit Shah la confirm use gani Brahmos missile. The next article plok pai Brahmos lightly used in precision attack and dozen Pakistan are out along pi ani Brahmos ngi attack gani air base jongania Pakistan balik namar ki escalate lada kim escalate ngim di escalate cho tangba ki escalate bang ita por baita ngi attack gi air defense jong army first ngi attack gini terror camp but terror training camp ngi attack ita tangba ini Pakistan ki attack baita ngi attack gi air base jong ania Pakistan kala confirm hangi the next block fight Brahmos goes global hoit block munu balik kam le global pisot ko am namar ani Brahmos ka 100% accuracy 100% accuracy balai ngau ki Indian Air Force ki ko aban attack ya ni terror kam bodon hapo Pakistan te hatai kale
hatta hi kalet ta ka attack bhai ta kalet global mar iwi perthero ki kwa kumini misal ban defense ya ga jongam da bhai ta la le global chi san billion dollar export ro la le jongania Brahmos missile. Next block point. Brahmos more popular than even after Operation Sindoor. Right block. New Brahmos missile do arjar wehi ngila chna ngila test tamba kambes bare ngim yore ban test chewe ri tamba menta 8% block ngila test new Brahmos missile ngala ompi bangi attack ha terror kam jong Pakistan da baita menta la popular bhau new Brahmos missile jongi ngala ompi uni Brahmos missile ci san pusan point san persen uchna ngichna hari India sob khandai point san persen ngichna ha Russia temut ani dia joint venture jongani DRDO bat jongani MPOM jong Russia ini atliki company kichna yunu Brahmos menta don aspa kilometer range sanspa kilometer range but transpa kilometer range menta kinang chna plus ani Brahmos block hado uniu chief minister jongania upiro ula ai permission banchna yagni Brahmos the cheese nam ngila banchna do prapo hado chispa Brahmos missile the vlog I hope vlog pila asyo to the menta la famous la pai global da bon ha ki bro ki ko aban khet yagni Brahmos lo pai every day Vietnam Malaysia Thailand, Singapore, Brazil, Argentina, Egypt, Saudi Arabia, Omar, Qatar, South Africa. Ini pero country blog iko aban thet unio Brahmos. Hai balai kim thet am namar lada don country dangi ko ayung ko safety lada don inunu berubah attack hangi dangi laban attack kita country ro namar lada ki attack ni don kamban attack ni don kamban safe juga rijongi am baita bon haki bro ki la thet yuno Brahmos ro develop pa lada pi kwa videos phangni operation sindur pila aban comment hagni video anchna video ipi spangata operation sindur food hagni video dong apus no thoi bi khaja kajak damba ni video specially spangni promotion baita namkran bhara spangata amba lada pi kwa video blog pila aban comment develop I hope blog pi jeng toy dengan video jonga pila aban comment ngala aban improve for you lada pikwa pila aban join telegram channel jonga banyo notification jong video daily vlog time nasi vlog khub lejibo